Evo ljudi moji kakvo je stanje što se tiče cevi. Udaraju tamo u betonski zid. Vidite kakve su sve trulo, rđavo. A taj deo sam oslobodio. Još tamo po širini da oslobodim malo. I idemo dalje. Na ovu stranu. Evo je cev ovdje. I sad da ovo sve razrušim. I evo gdje se ja provlačim jedva da može, evo da bi on uporedio. Evo jedva noga da može da prođe, pa koliko je to, jel te široko. To je to.